nshana okay ariko urumva yuko jewe nk'ujejwe gumonta ibiganiro cyane gukora cover nkorera kuvyo Yvan yakoze bon je nibaza ko Waka TV urayizi kandi urayisobanukiwe cyane ikindi naco ndagushikirije ikiganiro ntumve no navuzemo urupfu wowe ukashishamo urupfu bica umva bica bimera gute urumva mu bisanzwe n'andi gusa abantu badatahura kugira bikurikirana erreur d'orthographe iraba kandi reka twige kino kintu iyo ubonye umuntu yagukoshereje ntuze wihutire gushaka umutaburiza amakonvocation gushaka kumwitwarira gushaka kumujyana uramwegera umubwira ati my brother iki kintu wakoze si cyiza urazokikosora ko ntarigera ndi kodinga yes 1212 bakunzi ba Trasisop Minister nibaze ko meze neza ku majwi n'amashusho muri kumwe na Da Silva umwe yakoze byinshi na cyane cyane ku ma TV online nga anye mu Burundi yabaye mu cameraman ngira yabikoze neza murabona yuko turi kumwe n'umusore atavyorosha na cyane cyane mu muzi ku izina rya Yvan yasanzwe akorera ama TV menshi yakoze byinshi ameunda nini yakoze iki ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugeza ashika kuri match matatu. Yvan, bonsoir. Bonsoir papa. Ça va? Ça va bien. Umeze neza? Ndashimira. Nyuma yaho ukoze ibintu byinshi na cyane cyane kuva muri Isaac TV ukagera muri Waka TV twakoranye neza dukorana uri umukolege mwiza na cyane cyane benshi bakwiyumvira yuko usanze uri umu escrow bo babwiye iki man? By the way ndamutse abakunzi b'iyo televiziyo yanyu Trasisop Minister Hope Minister yeah urana hageze mwana yani MC Yvan mutima wa Burundi kuva muri Waka TV icyo kinyamakuru ndimo right now abanyita umwesiko naho rega nta muntu umwe atari umwesiko kuri ino simana nta numwe atari umwesiko kuri ino simana abantu bose n'abayesiko ariko bivana n'ubwo bwesiko rero bwari bivana n'ibyari byo kure ko hari umuntu akuyiba nyene ukabona nyuko yakoresheje ubwenge akavuga ati yankwakwanice of course ese ibyo bintu nibyo Yvan bayemo bo jewe sibyo mbayemo kandi je sindi umusoma inje tom nabiri yakayashu ariko nibaze yuko Yvan nkuko nanje ubwanje bibayeho nta muntu aba hadafite akadeni ya madeni yafise nta muntu ashobora kuba hadafise akadeni ideni rya mbere mfise n'iginzu aho mbaye kabisa ndahera ni n'urupangu peut-être ngiro uravyemera ariko gusa nibaze yuko ugatari ubusumu uko biri kose oya mu bisanzwe na leta urabizi wemera ideni ntabwo bakukondana cyane nk'ibirenga bon bega n'ideni n'amafaranga ideni n'amafaranga numva menga n'ideni n'amafaranga byose nico kimwe na cyane cyane Waka TV nibaze ko mumeze neza na cyane cyane yuko numugwi nakuriyemwo wafashije byinshi nubwo nto kugira ndabihakana ungezaho ngeze uyu munsi kugeza yaho Trasisop Minister ishura kunyizera na cyane cyane yuko numu diaspora asanzwe akorera ku mugabane w'Uburayi Waka TV umeze gute Waka TV tumede fresh sana nyuma y'igihe kirekire abantu benshi bari kwatanga ama commentaire ngo Waka TV mwajya mwagize gute nibaje neza yuko ariko arabona ibikorwa byinshi kandi bigiye bitandukanye kandi nibaze ko Waka TV nimo ma television online nibaze yuko ari ku mwanya kandi cyane abayikurikirana barabibona neza cyane nyuma yaho onye uno munsi jewe nakiriye message ivuga ati mbega Sami yarafuye by'ukuri nkuko Waka TV muko murabitangaza ndababwira ati no kuri je maze imisi ngwaye na cyane cyane urazi yuko ntabwo biraje hagaragara ndavuga ati je maze imisi ngwaye nta jambo na rimwe shobora kuvuga kubera yuko urumva nyene yuko bitari bukunde canke se ntaragiregwa iryo bakwe ryo kuvugana cyane cyane kuvyerekeye Waka TV ndavuga ati je maze imisi ngwaye no kuri mubaze Yvan umuntu yoba yashowe kukubaza yuko Sami by'ukuri yapfuye na cyane cyane kari byo kinyamakuru Waka TV cyatangiye kubipostinga wowe bivuze ku iki nk'usanzwe ari ngaho onye muri Waka TV bon byarapostinzwe cyangwa byaravuze no gupostingwa byose biri byapostinzwe gute hari handitse ko gute byari bimeze gute mu bisanzwe urabizi yuko ntabwo nshaka kuvuga ngo byari bimeze gute cyangwa se byari bipostinzwe gute ariko na cyane cyane ugiye kubiraba ndakubaza ikintu bazureke ijya rai EP isobanura iki
kenshi mu bisanzwe mu Kirundi cyangwa se uko tubimenyereye kenshi na kenshi n'umuntu atabakiri ngaha ku mugabane w'isi niko mubimenyereye niko tubimenyereye mu bisanzwe ari ukuntu abarundi bon reka ndeka kuvugira muri rusange ari ukuntu hariho abantu bamwe bataratahura imvugo bakoresha nk'abakonvoyeri umukonvoyeri iyo ariko arakoka abantu kugira ngo binjire muri bisi uzamva ngo maze ngo tantine ngo why twende eske why gisobanura ngo nyaruka why gisobanura kubera iki mu cyongereza gisobanura kubera iki ariko umukonvoyeri uzamva ngo tantine ngo why twende uranyuma ariko nyuma yaho igera IP igisobanura ngo nigisobanura ngo umuntu ngo arapfuye ngo n'urupfu uri kuranyuma neza cyane kandi naco muze murumviriza lo content kumwumviriza iki nimurabe amajambo aba yanditse ahantu cyane parce que arashobora kubaho ikosa ryo kwiyenda kwandika cyangwa ikosa ryo kwiyenda kugira cover ariko none mu kiganiro nacikirije nimba ntigeze nshira mwati Mr Sami aritavye Imana bigaca biza kuba donc ni erreur d'orthographe Nibwo mugaca muda gukwiragiza inkuru ngo yapfuye numva abansi ari Waka cyangwa abansi nimwe Yvan je ntabwo nigeze shikiriza inkuru ko yapfuye ni nayo mpamvu navuze ati reka iki kintu tukivuga no mu gituma ndakikubajije sikindi sivyo cyaciye kuri Waka TV na cyane yuko eske urazi yuko hari ikintu kimwe kiba gisigura ikindi sinzi ko banza kareka telefone gatoya kugira unyumvirize neza yimero iyo ngendanye yanje nayitore nta kibazo fasha telefone ufatira akavideo ndoba ndagapost sivyo sinzi yuko ikintu kimwe ngahanye mu Burundi kiba kigaragaza ikindi urana ari umuntu ashaka kukubwira inkoko akakubwira n'inkoko sivyo mu bisanzwe ngaha mu Burundi tumenyeye yuko umuntu yitavye Imana na cyane yuko tugarutse yuko wigeze kubikora kuri foto yanje ukandika ati rest in peace ku buryo bishobora kuba nitavye uhoraho cyane se nitavye Imana kubera iki kuri cover washoye kwandika ko kurya nimba ari wewe kubidi cyane muri Waka TV waci Yvan ajeje ku monti bigani oya naje kuyimona Yvan ajeje ku posting ibigani oya Yvan ajeje ku muri Waka ajeje gukora ibiganiro nacyo gukora ikiganiro ndagishika nahe kuri cover kuri biro cyakigwa nande cyakigwa n'uwabigenewe basi ubijejwe hasigaye sinca nta okay ariko urumva yuko jewe nk'ujejwe kumonta ibiganiro cyangwa gukora cover nkorera kuvyo Yvan yakoze bon je nibaza ko Waka TV urayizi kandi urayisobanukiwe cyane ikindi naco ndagushikirije ikiganiro ntumve no navuzemo urupfu wowe ukashishamo urupfu umva bica bimera gute urumva mu bisanzwe kandi gusa abantu badatahura kugira bikurikirana erreur d'orthographe iraba kandi reka twige kino kintu iyo ubonye umuntu yagukoshereje nubye wihutire gushaka umutaburiza amakonvocation gushaka kumwitwarira gushaka kumujyana uramwegera umubwira ati my brother iki kintu wakoze si cyiza urazokikosora cyane urabufute kino kintu nikiriko kingwa neza ibyo rero bisumba kuja kwitwariranira kuvugwa nabi kugira ukuntu bivuze ko no munsi Sami ariko yitwarira Yvan no comment kuri ico gusa abo dusabira nabi twibuke yuko nabo basenga Yvan ubuzima twawe nko muri Waka TV nibaze yuko nta kintu na kimwe utazi kuri ivyo na cyane ko ntashoboye kubivuga kubera uko igihe cyacu ntikiragera canke se ibi bwaba bwiza canke bwaba bubi eske ubwabuzima ni bwa bundi nyene ubuzima ni bwa bundi nyene uretse yuko nta mungu buri sato ubutahizwe ibitahizwe ukorera televiziyo y'aba diaspora ndazi ubuzima ntibumeze neza atari byo babyarahindutse mu minsi mike nyuma zeyo umenga nta birenze tubirahinduka neza cyane nta birenze birahinduka Yvan ndakubaza ikintu umugabo afata umugore nabi cyangwa se uwo bakundanye nabi ubivuze kwiki umugabo afata umugore nabi cyangwa uwo bakundanye nabi biravana n'impamvu ariko aramufata nabi na cyane reka mvuga ati kuri wewe umugore mvuga ati uri umugabo no niyo uri kuraja si uri kurava
gusa rero amabanga amwe ntarashobora kumenya ko nyiri umusore. ariko ndazi yuko byinshi muri byo ubizi kubera yuko sijya mbere kubera yuko mu rukundo uba ukundanye n'umusheri wawe nta kindi kintu kirenze ibyo mubana nabyo mu rugo sibyo niyo mpamvu nakubajije ati mu rukundo cyangwa se mu rugo umugabo afata umugore wiwe nabi umwitiki bimeze gute kubera niyo uri kuraja si uri kurava ikintu cyose gifite impamvu yacu hari umugabo afata umugore nabi bivuye ku mpamvu z'umugore je nk'ubu igihe kimwe ndi muri primus Gitega hari umugabo hageze saa 9 z'ijoro atarataha niho namwegereye ariko arisinzira ko ngo tube turayaga gatonya acambwira ati mugenzi jewe ndafise amafaranga ndafise umuduga afise na contact ikivye nyene ubona ko nyene ari nyangamugayo yakogana franga ubona ko ari nyangamugayo uriko urayibona ariko aravuga ati jewe nanka gutaha hakiri kare kubera ko tutumvikana na madame bashaka ngende yamaze gusinzira kugira miti nanje niryamye mitire niryamira hama mbyuke très tôt le matin nigira ukaje kugira ngo nirinde yuko dushobora kubonana cyane se niya rero ibintu byinshi bibera mu ngo birakomeye cyane kandi ingo urugo rwo rwose rufite amabanga yabo dans ma part nico sindubaka ariko si yankobe ndi mu rukundo neza cyane ariko ubuzima bumwe dusanga mu rukundo rimwe na rimwe hari igihe iyo tubonye ibyipasa kuri inoze franchement je mora niyumvira nkaho menga sinorongara cyangwa sinoba mu rukundo kuko nimba uzi stress ya mbere ibabaza cyane no rukundo kubera iki umukobwa yafashwe n'urukundo neza na neza ntatinya gusambana ntatinya kunywa amadroge ntatinya kuryamana no bakundanye rega uvuze gusambana bisigura yuko umwe wese barajana rega no kuryamana n'uwo mukundana mutarubakana no gusambana ndavyumva no gusambanya ariko uvuze ngo ntatinya gusambana ukora no gusambanya jewe kubera bijyo ukora we no gusambana hako nuzi ko ndi niga man oya je ntinyiki kubine bon en fait hari abantu nyene atacu bakicera kuri inosi donc les morts vivants bagenda barapfuye nyene buri kimwe cyose ni mu bagenda barapfuye cyane uvuze ngo uri mumaze kunyica kenshi n'impamvu ndi mu bapfuye nyene ariko urabizi yuko jewe abakunzi batatese bamaze kuvuga na cyane cyane hari amakomantere aza bakavuga ati uyu mutipe ni cihe kubera ko je mu buzima bwanje navuze ijambo ati nta kintu ciwanje mba nkeneye yuko kija mu gwihishwe kubera yuko nta kinyegejwe ku isi ya rurema ikira gitahura kubera ko hamaze kuba ikinyegejwe mu isi ya rurema abaru rusaku sivyo Yvan uyu mwanya ari muri Waka TV bivanye naho yavuye bivanye na kontra canke se amasezerano afitanye na Akesi Akesi bamvuga ko vyinshi sivyo Akesi mumaranye igihe kirekire wanashaka ndazi kutari umwana mutoya urakuze urashaka kumbwira ati je Akesi namubonye kiki na cyane cyane bivanye n'ivyo bamuvugako Akesi ni iki kuri wewe Akesi ni boss wanje kuri jewe boss w'inyamakuru wa Waka TV apri dosora mu buzima bw'umwana w'umuntu umwana w'umuntu agirwa n'ibintu bibiri agirwa na telefone akongera akagirwa na karite nivyo hari amadefa afise ariko kandi hariho n'amakarite afise na cyane cyane ko nta muntu abayeho nga kwisara matakora amakosa muri bimwe rero nabonye kuri Akesi ubuzima Akesi agaragaramo bwo kuri rezo sociaux sibwo buzima Akesi abayemo mu buzima busanzwe Akesi kuri rezo sociaux menga n'umuntu mubi atwazanya amata abyarakura asambana cyane agira gute mais par contre bamwagiriza abana benshi mu gihenzi afise abana batatu ranyo beneri uvuze batatu neri niki oya jeje ntubimbaze uboneri nta wenzi uboneri wowe umuzi cyangwa sinzi cyo bo bapfana ni wowe ukizi ariko jewe kuvyo mbonesha amaso yiwanje ego ubuzima Akesi agaragaramo kuri rezo sociaux bwagaragaramo kuri mu buzima busanzwe ubuzima agaragaramo kuri rezo sociaux sigo buzima busanzwe na mpamvu bavuga ati umugani ugana kariho ico kintu umugani ugana kariho wowe gisigura gute umugana ugana kariho
bon mu kirundi bavuze ngo umugani ugana kariho ndagisigure muri sens muri ucumvamwo wewe cyane se uburyo abandi bagisigura umugani ugana kariho bisobanuye ko abakera bakunda kutubwira ngo bon imigani kera bakunda kuducira yaba iri mu nyigisho kandi byaba ari ibintu babona neza yuko bizoba mu minsi iri imbere ariko kandi umugani wava ku nyifato y'umuntu ego niyo mubaza umugani ugana kare nacamvuga ati Silva ndagucira umugani utarima ntamira uwo mugani baba bawuciye bivuze ko mba nicaye ntacyo ndiko ndakora nkeneye gufungura ntacyo nakoze bagaca bagucira umugani ati utarima ntamira kugira ngo wumve neza yuko nutakora sinza gufungura uburyo bwo kwibeshaho ego kubw'ibyo rero uwo mugani wowe ugaca ukubera inyigisho ugaca ubona donc ugaca ugira l'esprit de travail rero uvuze umugani ugana kariho gisikura ko umugani gisigura ko akesi ibintu bizobaho cyangwa ibyigeze kubaho bakunze batarasise of minister nibaze yuko muri ko muramumva Yvan kuva muri Waka TV akaba asanzwe uyu mwanya nimba ntibeshe niwe yihagarariye niwe avuga ati nkora ibi cyane nkora biriya kugira ikinyamakuru gitera imbere nibaze yuko dukomeze gushigiranira kubera yuko numukozi mwiza numukozi yakoze byinshi yakoranye n'abastare bagiye batandukanye kugira ngo arabe yuko Waka TV ishobora gushika kure sezera bakunze ba atarahebwa of minister. Yes, thank you guys abakunzi ba Taxis Hope Ministry ndabashimiye cyane reka twongere dutere intege n'uno musore wacu da Silva nomwe mu basore bakora cyane gose kabisa cyane gose rero mu mushigikire cyane gose mu mutera intege uko biri kose n'umukozi mwiza ariko kandi twongera dushimira na Taxis mwenyewe Taxis aracariho ariho nyine ariho Taxis diaspora tumenyane merci beaucoup ni MC Yvan mutima w'Uburundi turabakunda cyane ciao nibaze yuko hari kuri Atarahebwa of minister nibaze yuko ni MC Yvan mwatwari kumwe hakaba na Da Silva yakoze byinshi na cyane mu ma TV online anye mu Burundi ari umukameramani yavyigenjejemo neza nibaze yuko Atarahebwa of minister mumeze neza gira subscribe mugire share na comment ciao nibaze yuko ku majwi n'amashusho mwari kumwe na